سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, Small Talk deel 3. Small Talk 3. لنډه مکالمه دریمه برخه. Rookt u? Rookt u? سیګریټ څکوئ؟ Vroeger wel. Vroeger wel, مخکې مې څکول یا وړاندې مې څکول. Maar nu rook ik niet meer. maar nu rook ik niet meer. ولې اوس زه نور سیګریټ نه څکوم. Stoort het u als ik rook? Stoort het u als ik rook? که چیرې زه سیګریټ وڅکم تاسو ته به مزاحمت وشي؟ Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. نه بالکل نه. Dat stoort mij niet. Dat stoort mij niet. دا ما نه ځوروي یا راته مزاحمت نه کوي. Drinkt u iets? Drinkt u iets? آیا تاسو څه څکئ؟ Een cognac? Een cognac? یو کنیاک؟ Nee, liever een biertje. Nee, liever een biertje. نه، زه به یو بیر وڅکم. Reist u veel? Reist u veel? آیا تاسو ډیر سفر کوئ؟ Ja, meestal zijn dat zakenreizen. Ja, meestal zijn dat zakenreizen. هو، معمولا ډیر سوداګریز سفرونه دي. یا هو، خو ډیر د دفتر لخوا سفرونه دي. Maar nu zijn we hier met vakantie. Maar nu zijn we hier met vakantie. مګر اوس موږ دلته پر رخصتۍ کې یو. یا موږ دلته پر رخصتۍ راغلي یو. Wat een hitte! Wat een hitte. څه ګرمي ده. Ja, vandaag is het echt heet. Ja, vandaag is het echt heet. هو، نن ورځ ډیره ګرمه ده. Laten we naar het balkon gaan. Laten we naar het balkon gaan. راځئ چې بالکون ته لاړ شو. Morgen is hier een feestje. Morgen is hier een feestje. سبا دلته یو محفل دی. Komt u ook? Komt u ook? تاسو هم راځئ. Ja, we zijn ook uitgenodigd. Ja, we zijn ook uitgenodigd. هو، موږ هم رابلل شوي یو. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Small Talk deel 3. Small Talk 3. لنډه مکالمه دریمه برخه. Rookt u? Rookt u? سیګریټ څکوئ؟ Vroeger wel. Vroeger wel, مخکې مې څکول یا وړاندې مې څکول. Maar nu rook ik niet meer. maar nu rook ik niet meer. ولې اوس زه نور سیګریټ نه څکوم. Stoort het u als ik rook? Stoort het u als ik rook? که چیرې زه سیګریټ وڅکم تاسو ته به مزاحمت وشي؟ Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. نه بالکل نه. Dat stoort mij niet. Dat stoort mij niet. دا ما نه ځوروي یا راته مزاحمت نه کوي. Drinkt u iets? Drinkt u iets? آیا تاسو څه څکئ؟ Een cognac? Een cognac? یو کنیاک؟ Nee, liever een biertje. Nee, liever een biertje. نه، زه به یو بیر وڅکم. Reist u veel? Reist u veel? آیا تاسو ډیر سفر کوئ؟ Ja, meestal zijn dat zakenreizen. Ja, meestal zijn dat zakenreizen. هو، معمولا ډیر سوداګریز سفرونه دي. یا هو، خو ډیر د دفتر لخوا سفرونه دي. Maar nu zijn we hier met vakantie. Maar nu zijn we hier met vakantie. مګر اوس موږ دلته پر رخصتۍ کې یو. یا موږ دلته پر رخصتۍ راغلي یو. Wat een hitte! Wat een hitte. څه ګرمي ده. Ja, vandaag is het echt heet. Ja, vandaag is het echt heet. هو، نن ورځ ډیره ګرمه ده. Laten we naar het balkon gaan. Laten we naar het balkon gaan. راځئ چې بالکون ته لاړ شو. Morgen is hier een feestje. Morgen is hier een feestje. سبا دلته یو محفل دی. Komt u ook? Komt u ook? تاسو هم راځئ. Ja,
we zijn ook uitgenodigd. Ja, we zijn ook uitgenodigd. هو موږ هم رابلل شوي یو. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.